Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri wowe wakoze subscribe ku Intare Official. Turongeye turagarutse abataramu banyu, tugiye kubagezaho amakuru agezweho ndetse ari kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murabizi ko tugaruka ku makuru ya politike, diplomasi ndetse n'umutekano, tukibanda muri iki gihugu, dore ko ari igihugu kimaze iminsi kiri kuberamo imirwano ikomeye cyane. Ni imirwano imaze igihe ihuza mu 23 cyangwa se coalition cyangwa se Alliance Fleuve Congo ndetse n'ihuriro rirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Ni urugamba rukomeye rumaze iminsi, ariko kandi bikaba bivugwa ko rwamaze kuba urugamba rw'akarere, dore ko ndetse ibihugu byinshi byo muri aka karere byagiye bivugwa ndetse bisigaye birebana ayingwe kubera iki gihugu, kubera iyi ntambara ikomeje kubera muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano yakomeje, yabereye muri axe nyinshi zigiye zitandukanye. Ku munsi w'ejo twababwiye uko situation zari zihagaze muri rusange. Uyu munsi rero imirwano ikomeye iramukiye ibera muri axe zigiye zitandukanye muri teritware ya Rucuro. Kugeza amagingo ya hari imirwano ivugwa mu duce turimo za Gasave, Kigunga, Mukoka, Nyabanira ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Ni imirwano yabaye ku munsi w'ejo aho FDLR yari ihanganye bikomeye na FCM 23 muri ibi bice. Aha ni muri teritware ya Rucuro, akaba muri groupement ya Binza. Turagaruka mu by'ukuri nyuma y'imirwano yabaye ku munsi w'ejo aho umuvugizi wa leta ndetse umuvugizi wa FRDC w'akarere ka kane ka gisirikare yavuze amagambo akomeye cyane, ndetse akaza kugaruka kuri byinshi avuga ko bafite ibirindiro muri teritwari ya Kabare. Ni imirwano yabereye ku munsi w'ejo, ibera mu gace ka Bushwira, Kirunga ndetse na Mudaka, aho M23 bivuga ko yafashe FDLR zitari nkeya. Turasimbukira mu bice bigiye bitandukanye ndetse mu mujyi wa Goma ku munsi w'ejo, aho ku munsi w'ejo n'ejo wundi hajoyininze abasore batari bakeya, bose bajya muri Alliance Fleuve Congo, bajya guko birirekritisha mu gisirikare. Turabigarukaho hari muri quartier Keshero ndetse no mu quartier Mugunga, turabigarukaho. Hanyuma turavuga ku bijyanye n'icyiswe Zero Mayibobo mu mujyi wa Goma, ndetse bakaba baririwe bahiga cyitwa Mayibobo mu mujyi wa Goma, tubigarukeho. Hanyuma ibitaro bya Nyantende muri joro ryakeye byasuwe n'abantu bitwaje intwaro, bikekwa ko ari Wazalendo na FDLR bari baje gusahura imiti, aho abadokiteri n'abarwayi bose bahuye n'akaga gakomeye cyane. Hanyuma uwo bita Luboya Kashama Johnny, mugabo yongeye kwikora mu by'ukuri kwikoraho nyuma y'amagambo yavuze avuga kuri FRDC. Umugabo rero yongeye n'ubundi aratsa cyangwa se avuga ko ngo ashaka kugira ngo agirane ibiganiro n'inyeshyamba za CRP zo kwa Toma Rubanga. Hanyuma rero uyu mugabo turaza kuba tumugarukaho ndetse tugaruke kuri byinshi bigiye bitandukanye ndetse yagiye avuga muri iki kiganiro. Ntabwo ndaza kuba ndi njyenyine muri aya makuru, ndaza kuba ndi hamwe na mugenzi wanjye, turaza gufatanya muri aya makuru, aho byinshi biri kuvuga nkuko nari maze kubibabwira, haba muri Masisi, muri Rucuro ndetse n'ahandi. Turageza tubigarukaho nkuko nari maze kubabwira uduce twinshi tugiye dutandukanye. Turaza kuba tuva imuzi n'imuzingo buri nkuru yose, ariko kandi tubasabe nyabuna, niba utarakora subscribe wihutire kuyikora, making sure yuko wayikoze, ariko kandi niba warayikoze nyabuna kora share kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kugenda bigera ku bantu baba bagiye batandukanye. Ari nako tunashimira abakomeje kutuba hafi mu makuru tugenda tubagezaho muri rusange. Ndi hamwe na Clever Bemba ku murongo wa telefone. Bwana Clever Bemba, warabutse? Yes, birumvikana neza, nizere ko waramutse neza, nubwo n'ubundi muri iyi minsi hari kugaragara igitumbiko cyangwa se mu by'ukuri ari iminsi y'ubukonje. Nizere ko umeze neza. Tumeze neza, turaho buretse imbeho nyine nk'uko wari ubivuze, ariko ku bindi ho ubuzima buragenda. Ndetse nkavuga ko harimo n'akantu ka morale, kuko ubona ko intare zasamwe n'ubundi zisa naho ziri gusatira uriya mujyi wa Uvira. Ukabona ko wenda ku bakunzi b'intare zasamwe twavuga ko hari amahirwe akomeye, nubwo ubona ko abantu benshi bagenda bakora ikintu cyo nakwita nk'ibihuha, bagaragaza uburyo 23 yamaze kwinjira muri Uvira, ariko twe turababwiza ukuri tubabwira yuko intare zasamwe nizo ziri kwasatira nk'uko n'ejo twabivuze. Ubona ko n'umugaba mukuru w'ingabo za Arke nawe rwose basa naho bamaze gusatira uriya mujyi, bagiye kuwinjira mu buryo navuga mu buryo bweruye. Mu minsi mike tugatangira kuvuga ngo Uvira tombe tombe.
kabisa. Uvira tombe ni byo benshi bategereje ndetse bakomeza kugenda bavugaho byinshi. Bwana Bemba, benshi bakavuga ati biragoye, ati harimo akazi katoroshye, ati bisaba imibare myinshi, ati bishobora kutaba, abandi bati birashoboka cyane, ati nta kinanirana, ati Uvira yakwigira kara kajya, ati ntaho yabihuriye n'umujyi wa Goma warimo Amura National cyangwa se Maison d'Armement National, cyangwa inzu yari ifite ibikoresho byose by'igihugu, ariko Goma ikaza gufatwa, yarimo abasirikare benshi nk'uko n'ubu ngubu Uvira iri kugenzwa, ariko bikagaragara ko n'ubundi Uvira ubwoba bwo bwamaze kuba bwinshi. Bwana Bemba, ubu bwoba buri mu mujyi wa Uvira, aho ndetse bivugwa ko n'abarundi bamaze kuba basetinga imbunda zabo mu Gatumba, iminwa yazo ikaba iri kureba mu mujyi rwagati wa Uvira, ariko kandi mu 23 ikaba yaraciye muri iyi chaîne de montagne ya Mitumba. Iyi chaîne de montagne ya Mitumba, kubize ku batazi geography ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni uruhererekerane rw'imisozi iturutse ahangaha mu burasirazuba. Buriya chaîne de montagne ya Mitumba abantu bayizi, ndetse itangiriye muri Masisi, ikaba ikomeje ikagenda ikagera muri biriya bice n'ubundi bya Fizi, igakomeza ndetse ikarinda igera muri Katanga. Ni uruhererekane rw'imisozi miremire cyane nk'uko muri geography bavuga. Bati M23 yamaze kuhanyura, ati iramutse yamaze gukatinga, kuba yaramaze gukatinga ndetse yino misozi, ati umujyi wa Uvira n'ubundi ntacyo uri cyo kugeza amagingo aya, aturetse kurwanira muri plaine ya Ruzizi, atahandi ho biragaragara ko M23 iramutse irasatiriye, ati byabagora cyane kugira ngo bayisubize inyuma. Bwana Clever Bemba, yego biragoranye cyane, ariko n'ikindi wenda navuga ngaho bwana Macacari, navuga ko guverinoma ya Kinshasa bisa naho bigigoye mu buryo buremereye. Ikindi navuga nuko ino ntambara ubona ko abarundi nibyo bari kuza ari benshi, n'abagatunga imbunda bari mu iwabo mu Burundi, ubona yuko n'ubundi bishobora kuzateza ikibazo, kuko bazakora ikintu cyo bita bombardement avec, uko zira mbunda bari gutunga muri Kongo. Sinzi ko M23 izaba yamaze kwinjira muri uriya mujyi, noneho yabimaze kwinjira muri uriya mujyi n'ubundi, noneho bakayitungaho imbunda baturutse mu kindi gihugu. Uri kumva uko bishobora kuzahita bihindukira isura bikagera iwabo. Bishobora kugera iwabo mu buryo bworoshye, kubera ko buriya baramutse barashe bari mu Burundi bakarasa kure mu 23, ibibaye intambara y'igihugu ku kindi, barana abene igihugu bari kurwana, baramutse rero babyivanzemo, no kuvuga ngo kuvogera ubusugire bw'ikindi gihugu, byahita bisaba ko M23 nayo ibivogera, cyane cyane ko iba yarashweho. Yego birumvikana cyane rwose, birumvikana kuko bo bazaba bavuye mu kindi gihugu. Hanyuma amakuru niba M23 ihanganye na Wazalendo igahangana na FARDC, ni abanyagihugu bari kurwana, kandi ukabona ko bari kurwanira mu gihugu cyabo. Nabonye sinzi ahantu ho naje gusoma ku bintu bimwe, bavuga ko ikintu cyo M23 usanga ko yaranira cyane ari ukugira ngo ingabo z'abanyamahanga n'ubundi ziri muri Kongo zivemo, zigomba kuvamo conflict iri hagati y'abanyagihugu ikarangizwa n'abanyagihugu. Ntabwo ari paka bimanze byagera mu banyamahanga ngo barava muri Colombia. Babonye yuko hari n'amakuru avuga ko hari abandi bacanjiro bagiye baturuka muri za Ukraine, bari kuva muri za Ukraine. Ni abacanjiro tujiste, ni abacuruzi, nge niko nabita, bo bari gushakisha imibereho. Ni nk'uko ujya kugura umukinnyi akaza kugukinira mu kindi gihugu ari umumercenaire, ariko ukabona yuko n'ubundi ku byo M23 ivuga mu mategeko agenga intambara, buno abacanjiro ntabwo bemerewe gukoresha. Ntabwo bemerewe. Umucanjiro burya nta n'imbabazi agirira umunyagihugu cyane, kuko si igihugu cye, si n'umunyagihugu cye. Wenda tuvuge ngo nuko twese turi abantu, ariko burya uko wakunda umukongomani siko umunyakolombia cyangwa umurundi yakunda umukongomani, ntibishoboka na gato. Gusa wenda icyo twababwira nuko umujyi wa Uvira n'ubundi uri mu kangaratete, turi mu kaga, kandi ushobora kuzaberamo ibintu bidasanzwe. Gusa kubona ko M23 s'il vous plaît yamaze kwitegura mu buryo bwuzuye kandi bweruye, ku buryo rwose ubona ko Uvira ari mu kanya gake ikaba imaze kuba mu maboko y'abari abacanjuro.
kabisa. Reka rero wenda tureke tube turetse ikijyanye n'ubusesenguzi duhite dusimbukira wenda kuri ku makuru wenda agezweho. Nyemerera tutangirire ahangaha n'ubundi muri teritwari ya Kabare. Teritwari ya Kabare kuva ku munsi w'ejo yari yabaye teatre imirwano ikomeye cyane yabaye ku munsi w'ejo, ndetse bivugwa ko ishobora kuba ndetse inaharamukiye muri iki gitondo. Iri joro ryakeye nabonye hari ibitaro bya Nyanende byaje gusahurwa muri iri joro, ndetse biza n'abadokiteri baza gukubitwa hari mu ijoro rwagati, nk'uko imboni zacu zabitubwiraga, ariko M23 iza kuintervena, iza gutabara. Ubu ngubu kugeza magingo ya niki ushobora kuvuga kuri Kabare ikomeje kuba indiri y'imirwano, ndetse umuvugizi wa FARDC ku munsi w'ejo uyu ni porte parole wa 3e zone de défense yaje gutangaza avuga ko ngo we mu 23 ngo yabateye mu birindiro byabo muri Kabare, kandi tukaba tuzi ko muri teritwari ya Kabare nta birindiro bya FARDC birimo. Ibi ngibi bishatse kuvuga iki? Situation ihagaze te muri rusange ahangaha muri teritwari ya Kabare? Muri teritwari ya Kabare ubundi ndahamya ko atari teritwari imwe abivugamo, kuko aravuga muri teritwari ya Kabare, akavuga muri teritwari ya Karehe, akavuga n'ubundi buce, ndetse na Masisi nayo araza akayishyiramo, agashyiramo na Warikare, akavuga ko M23 ikomeje kubataka. Ikintu kigaragara wenda ari muri teritwari ya Kabare wana Macacari nuko mu gice gisa naho kiri kwerekera muri Parike Nationale ya Kauzi Biega harimo FARDC burya. Urareba ku nkengero zayo ntabwo bamwe babonye uburyo bwo gutraversa kugira ngo bakomeze bari kwerekera mu gice cya za Uvira. Nuno basa naho bari kwishora ari muri Parike Nationale ya Kauzi. N'ikindi navuga ko nk'ari ahantu bita za Kadasomwa, harimo Kadasomwa bizi ko iri ku nkengero za Kabare ndetse na Karehe, ndetse yisa naho yenda kwegerana za Warikari yo kure, ariko ukabona yuko harimo FARDC n'ubundi. Nuko ngo bari aba FARDC ndetse na za Wazalendo nibo bagiye kwataka, kandi usanzwe ubizi mu minsi yatambutse bazaga bari kwiprokarama ngo tumaze kugera muri komine ya Bagira, tumaze kugera hanaha, bakavuga ari indege twagifashe. Ibyo rero byaje gutuma nawe ati no M23 iravuga ati ejo buri twajya kubona tukabona dusanze i Bukavu, nk'uko bamaze iminsi babyigamba n'ubundi banabivuga. Ahubwo reka nk'uko bazaga kwataka bakabateka, noneho twebwe tubasangeyo, tugende biriya birindiro byabo n'ubundi tubisenye. Baragenda koko ibirindiro byabo barabisenya mu buryo bweruye rwose, barabitwika. Noneho bituma uriya muvugizi porte parole wa ni Major Nestor Mavudi Sakamba Mayoyo, sinzi niba urwo ruzina ni uruzina ruri kilometrike niba nduvuze neza, ariko yitwa Nestor Mayoyo, rikaba ari byo mvuga. Bavuga yuko n'ubundi M23 nibyo ko yaje kubataka muri kiriya gice. Nge nemeza ko M23 ntabwo yabatatse ngo bakure mu birindiro, ahubwo baje kwataka bwa buryo M23 igikunda gukoresha, ubundi rabakurikira bageza mu birindiro byabo. Kabisa birumvikana muri izo axe nk'uko wari ubigarutseho za Kadasomwa birimo izo ngabo muri utwo duce twose n'ubundi tuba dukikije aho ngaho Imbunyakiri, urumva haracyakontororwa n'abo ngabo, akaba ariho ibitero bikunze kuva. Nicyo umuntu wenda ashobora kwibaza ni iki ngiki, iyo FARDC kenshi imirwano yari imaze iminsi ntabwo twaherukaga uyu muvugizi avuga, ntibigaragaza ko bashobora kuba batakaje cyane, akaba aribyo byatumye wenda uyu muvugizi ajya yitereka hariya Igisangana akavuga yuko bagabwaho igitero. Iyo ni impamvu ya mbere. Ese ntibigaragaza ko yaba ari wenda ari guca amarenga yuko bagiye gutangiza nabo za operation zabo za grande envergure zo ku rwego rwo hejuru, ndetse bakunze gukabiriza bakita za Caterpillar, bakita ngo ni za Kimya? Ntibashobora kuba hari operation bagiye gutangiza zidasanzwe kuri M23, akaba ariyo mpamvu yatangiye kwiyerurutsa aribo bagabyitera akavuga ko M23 yabateye? Iyo mpamvu nayo irimo, kuko urareba impamvu ebyiri wari uvuze, izo mpamvu ni iz'ukuri. Impamvu ya mbere ni uko batakarije, ejo bundi wagiye ubona za mayiti zabo nyinshi, yaba izo muri za Wazalendo n'ubundi zagiye zigaragara, ariko harimo n'aba FARDC n'ubundi. Abo rero bose
ni ukuvuga ngo byaragiye birabakomeretsa kuko ku mpande zose twavuga hariya muri Karehe, muri Kabare, muri Masisi ndetse no mu gice cya Rucuro, izo mpande zose baratakaje, barapoteje. Noneho muri iyo mpamvu bituma nabo bagira n'uburakari, batangira kuvuga yuko M23 yabagabyeho ibitero kandi uziko harimo bya biganiro bya Doha. Yego. Ubu nabo bari kwitegura kugira ngo babashe kugaba ibitero kuri M23, nubwo ubona M23 ubona ko yiteguye. Reka wenda nko muri iki gitondo mwereke nk'ahantu wenda habereye n'ubundi iyo mipambano n'ubundi aho yagiye ibera. Urareba muri iki gitondo imirwano muri Karehe kuri wa gatatu guhera saa 12 ibitero guverinoma ya Kinshasa ivuga ko M23 yagabye ibitero mu duce dutandukanye kuri FARDC muri lokalite Kamatembe. Ni muri iki gitondo muri lokalite Kanao, aho ni muri groupe Mubu. Bakaza muri lokalite Kashihe, naho ni muri Mubuku, bavuga ko M23 yagabye ibitero, ariko ikigaragara nuko M23 yari yamanukarika iri kwakontrola mu buryo bwuzuye. Indi mirwano n'ubundi itutse muri iki gitondo ni muri groupe Mabanyungu muri secteur Oso. Yego. Hafi ya za Nyabyondo muri izo nkengero. M23 aho ihanganye mu buryo buremereye na PSLS, ariko ikaba ikomeje kubakubita inshuro. Ya PSLS abantu barayizi, ni yindi iyobowe na General Janvier Karayi. N'umuto proclame. Kabisa. Hano rero n'ubundi hano muri Kabare nabo bavuga ko guhera saa 11 za mu gitondo M23 yatwitse ubudifensi bwari ahantu bita muri Batanga, ni muri groupement ya Irambo Katana, aho ni muri territoire ya Kabare n'ubundi. Bakavuga ko abasirikare batatu ba FARDC babashije kuhaburira ubuzima n'ubundi. Icyo ni kimwe, urabyumva? Yego, ni muri iki gitondo. Ni muri iki gitondo. Ibyo byose rero ugasanga yuko n'ubundi nabyo biri gutanga andi makuru, twavuga ko hari amakuru atari meza kuri bo, no bakavuga bati no ibi bintu ntabwo byitwaye neza. Icyo ni ikindi. Bakaza hariya muri Warikare. Muri Warikare naho bakavuga muri kariya gace ikamaze naza no muri Rucuro. Uranyumva neza? Ndakumva neza. Ati muri iki gitondo indi mirwano n'ubundi yabaye muri Rucuro muri groupement ya Binza, muri chefferie ya Bwito, muri lokalite Kakondo na lokalite Nyabanira. Abyumva? Aho bakavuga ati M23 ikomeje guhiga bukwara. Wenda ntabwo ari amakuru aturuka muri nuza muri kururu ya Muvugizi, na makuru aturuka n'ubundi hariya muri Bwito. Bavuga bati ngo M23 ikomeje guhiga cyane mu buryo burambuye FDLR. Washize iminsi igera muri M23 iri muri operation zo guhiga FDLR mu nkengero za parike ya Virunga muri Binza. M23 ngo imaze gufata n'ubu ngubu muri iki gitondo hari abo yerekanye mu gitondo cya karekare, ibereka societe civile za hariya ndetse n'abaturage, bavuga ko harimo bamwe mu Banyarwanda bagizwe bugwate na FDLR ndetse n'abarwanyi 14 ba FDLR. 13 sorry. Ni mu midonke mu misi ine ishize bari muri operation. Ukabona ko ari mu nkengero n'ubundi FARDC no ivuga ko ari muri Binza ari afite abasirikare, ariko nge nimeza ko ari ntabo. Ariko se FARDC muri Binza kweri ibiri nibyo nakomeje kugenda nibaza, ndavuga ni ibyo uyu mugabo
Onestor yakomeje kuvuga biragaragaza ko ari bwa bufatanye ndetse noneho bidasubirwaho abwemeye noneho ku mugaragaro kuvuga ko akorana na kuvuga ko ngo hari ibirindiro byabo bya Ribinza. Icyo ngicyo ni ikinyoma cyambaye ubusa. Ubwo ibirindiro byabo ni FDLR zabo zibayo, ndetse no mu bice bimwe na bimwe arega byahangaha muri za Kabare usanga ari izo FDLR ndetse n'izo Wazalendo n'ubundi bakorana. Byumvikane neza cyane muri Rucuro n'ubundi nk'uko wari ubigarutseho ni imirwano iharamukiye ndetse yanahabaye ku munsi w'ejo nk'uko bigarutseho. Ni iminsi ine yose ishize barimo bakora izo operation ndetse ntekereza ko zitoroshye na gatoya, zikomeje ndetse gukomeza gukorwa muri rusange. Hanyuma nk'uko wari ubigarutseho no muri Masisi naho imirwano ikaba ikomeje muri axe zigiye zitandukanye. Wenda nk'uko twari twamaze kuva muri biriya bice, hanyuma Warikareyo bayivugaho iki? Ndumva ko kugeza amagingo ya ngo biriya birombe bya Alpha Mining biherereye hariya ngo ari byo byatumye abanya Ukraine bari gukorera muri biriya bice, ngo ariko ngo bakaba bakomeje ngo kutumbagiza drone zabo, ngo ziri kuzamuka. Sinzi impamvu mu 23 taratangira kuzishakira umuti. Ni reconnaissance, ni drone de reconnaissance, ntabwo ari drone zindwanye anga muri Warikare bwana Bemba. Ibi byo bisobanuye iki kuri mu 23? Urareba iriya binombe biri hariya biri hirya ya Warikare ari muri axe yerekera muri za Kisangani, uwo ngo barazitumbagiza ziriya drone nibyo, ariko ntabwo bazigeza mu gice kirimo M23 ku buryo navuga ko ibice bari kuzitumbagizamo ko M23 itarakontorora. Uko baramutse babizanye mu bice M23 irimo kandi uzi ko ifite controle za drone, ifite za radar, ubwo ngo zahita zigwa. Yego, zahita zigwa, ntabwo zamara iminota zikiri hejuru. Ahubwo ikindi uriya Nestor avuga, aratangaza akavuga ko umujyi wa nani wa Pinga ushobora kuba nawo ugiye kujya mu kangaratete. Ako kangaratete twavuga ugiye kujyamo, ni uburyo nabyo abitangaza akavuga ati M23 irinjira mu buryo bweruye cyangwa mu buryo buremereye n'ibikoresho. Avuga ati ngo ni brigade cyangwa ari bataliyani iyobowe na Colonel Padiri. Avuga yuko ari gusatira umujyi wa Pinga. Ibyo nabyo akabirekera amavuga ati ingabo zacu zaziri inkasa zari ziri Pinga Bushimo zose ziri kuvamo hejuru gutinya kurwanira mu baturage, ariko ukabona ko ari ubwoba n'ubundi bwa FARDC usanzwe uzizi. Oya, n'ubwoba birumvikana bwana Bemba. Dufite iminota igeze mu minota ine dufite ahangaha, tuyibyaza umusaruro. Wenda tugaruka ku tundi dukuru turi kugenda tuvugwa hirya no hino. Hari umunyamakuru ukomeye cyane ndetse unazwi hano mu burasirazuba bwa Kongo, bamwita Rodriguez Katsuva. Uyu Rodriguez Katsuva yaje kuba atangaza avuga ko ngo uko byagenda uko ariko kose ngo uko Kongo ngo aho yanyura ngo inzira zose yakoresha ngo nitekereza inzira y'intambara ngo niyo ngo izakemura ikibazo, ngo izaba iri kugana ngo harindimuka, ngo kuko ngo kugeza amagingo ya M23 ngo isigaye ifite igisirikare ngo cyinshi ngo ndetse kinakomeye, ngo uko abantu batabitekereza, ngo uko batekereza ngo uko M23 imeze ngo mu by'ukuri ngo baribeshya cyane, ngo iri ku rwego rwo hejuru cyane. Uyu mugabo akaba yabitangaje ubwo yagiranaga ikiganiro n'ikinyamakuru gikomeye cyane gikorera hariya mu Bubiligi. Urumva ko Bubiligi nabwo bwagaragaje parti yayo mu bijyanye n'uru rugamba. Wenda amakuru y'uyu nguyu we turaza kuba tuyagarukaho wenda mu buryo burambuye. Tugaruke ku cyegeranyo ndetse cyakozwe kuri uyu mugabo Rodriguez Katsuva, umunyamakuru w'umunande ariko ukorera za VOA Afrique n'ibinyamakuru byinshi mpuzamahanga bigiye bitandukanye. Utundi dukuru dushobora kuba turi kuvuga, hariho nabonye ngo yarashwe ngo niba ari n'aba escort be, bimeze bite? Ahangaha ni umukoloneli wo muri Wazalendo hariya kwa Jean Marie Bonane n'ubundi aho bita muri za Nyabikeri. Urabizi ko ku munsi w'ejo twatangaje tuvuga kuri abasirikare bagera nko muri 7 babashije kwicwa, bicwa n'igisirikare cya Wazalendo.
ukuvuga ngo amakuru ariho rero ngo ni nyuma y'uko Nyatura yishe abarwanyi bayo barindwi muri lokalite Karungu umusozi wa Nyabikeri, abarwanyi babo nabo baje kugira gukora ikintu cyo kwiravanza cyangwa kwihorera niko nabivuga. Colonel autoproclamé azwi ku mazina ya Musafiri Gato, nawe yaje kwitwa ari niko mbibona n'ama escorte yiwe hariya muri Nyabikeri muri territoire ya Masisi, bamuhora kuba ari mu bagambaniye babandi barinda. Nawe yabashije kwitwa rwose nayo mu escort kugeza amagingo yangaya ntabwo arabonekeye se burirwa irengero. Birumvikana ni ukwihorera n'ubundi gusanzwe kuba ahangaha n'ubundi muri iyi mitwe yitwaje intwaro. Ndabona iminota isa nkaho yaturangiranye, reka wenda abakunzi bacu tubabwire ko ejo mu mujyi wa Goma habayemo, wenda turaza kuba nabyo tunabigarukaho, habayeho ngo zero mayibobo, operation zero mayibobo mu mujyi wa Goma, ndetse haza gufatwa abatari bakeya. Ikindi umugabo bita Luboya Kashama Johnny, umugabo nawe yongeye kuvuga amagambo akomeye. Aya magambo akomeye Bwana Bemba, amagambo uyu mugabo yavuze, urabizi ko hano muri turi hari inyeshyamba za CRP zo kwa Toma Rubanga, zimaze iminsi ziri kurwanira mu birometero bikeya cyane n'umurwa mukuru w'intara y'Ituri wa Bunia. Uyu mugabo rero yaje gutangaza avuga ko ngo ashaka ngo ibiganiro ngo hamwe nabo, kandi abangaba bashinjwa kuba bakorana na M23. urumva ko uyu mugabo mu by'ukuri iri jambo yavuze rishobora kumugora. Mu minsi yashize yaravuze andi magambo akomeye cyane ubwo yashinjaga ingabo za FARDC. Benshi bari bazi ko uyu mugabo ashobora kubibazwa, avuga ko ingabo ngo be kuzazikeshaho umusaruro, ngo igihe batazigaburira, ngo igihe ngo abapfuye abagore babo ngo abagore babo ngo abana babo batiga, abagore babo birirwa abicuruza badafite ngo n'imibereho. Ibyo ngibyo rero ngo bajye birinda ngo kugira ngo icyo basaba ingabo za FARDC ku bijyanye n'umusaruro. Bemba, ndagushimiye cyane wakoze kuba muri aya makuru. Nanjye reka ngushimire Bwana Macacari. Yes, reka nshimire abakunzi bacu kuba mu by'ukuri dukomeje kubana mu makuru yacu. Amakuru yacu yo nakagaruka. Ciao ciao.